lagip, ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag, nga umay mang tadadal, liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo dagiti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, pagyamanan da kayo manen amin, gapu iti agtultuloy a panang supsupor tayo, dito'y nanumo at channel tayo. Agyaman kami kadagiti likes, comments, suggestions, ken kablaaw, ngayon ka mabasbasa iti inaldaw. Kadagiti met kabarbaro a subscribers tayo, thank you kakabsat. Welcome dito'y nanumo at channel tayo. Hintay nga rudan denggen dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu ni pagayam tayo a Josie, manipud Santiago City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti mang padpadaan iti inaldaw a drama dito'y programam. Ket pagyamanak unay, numapili met nga idrama to'y surat ko. Ilingad na kumalatan itinagan a Josie. Addaan asawa ken dua nga anak. May saak nga OFW. Agan anos ken agsaksakripisyo dito'y balasiw taaw, tapno addala ang maipawit ko iti pamilyak. Rukyak nga roden ti agsalaysay. Kumusta kayon, mami? Kaslakim mutong kayo Ha? Ay, kwa anak. Ad-ado nga min ti trabaho dito, ngam iti sigot ang nagtrabahwag. Ngam adayo ang nasingsingpot mat dagiti amok ita. Nasayawat mo't nga rod no nasingpet da, mami. Wan, saan akas ka dagiti daddo maabumukaw kan kumabilda. Dakkel da paikit di nga agpasweldo Oh, God, da kayo ngay. Kumusta kayo matan anak ko? Kumusta ti panagadalyo? Nasyak, mami. Okay lang matdagiti grades ko. Oray no maminsan ka talaga marigrigata, nak. Ay, nagrigat matiyagi eskwela. Talaga akasta, anak ko. Saan nga amin abanag kat nalaka. Masapul nga agsalukag ka. Iti kasta, maragpat munto dagiti arapaak mo. Awan rin ba nga pagdanagam iti panagadal mi, mami? Nikit di daddy iso ti ayan ti parikot. No kasta, kanayon lang tangagbartag di amayo. Uwan, mami. Iso ano maminsan kat awan balon mi ni Kate ama panagiskwila. Anya, ay unay matan di amayo. Talagan sa nga awanin pagbaliwan na. Kat nudyak mat agkurkurang nga agipawpaw itkan kwa na. Isong agtrabaho ita ni Manong, kaswaiter iti may sa resto bar, mami. Anya, Di kayo madanagan, mami. Part-time lang, Dayjay. Ken may sa, Jack baybayan ti panagadal ko. sige, takasaritak tuman di amayo. Saanan amay parbang tikas tangar aramidan na. Pudno kadimat lang nga siya kung ti ay ayatam ita, Franklin. Saanan ani Mari Josie? Wen, kunak lang araw din, lady. Anya pa ilang ay apamanagnek ti kayat, no? Ano kasta nga rod? Anya pa lang tiyan aramidam. Sinaa mo ni Josie, tapno makapagdan na tamatan. Wen ka di. Saan pa ingay ta? Ngamin agururnong akpay. Hindi kasta, addan to aramaten tanga umadayo. Believe ako na talaga kan ka, Franklin, honey. Amom, no kasano ti dumiskarte. Kahit siyempre mo ta.
Umay ka man kit di, honey. Sana di tani at ang makikiak. Nakabampang luka. Makapamauyo nga talaga ti kinapintas mo. Sana kas iti asawa ka makauma. Anya? Sana di takunak mata makikiak. Bilibak mo't iti kinagagat mo, Carl. Apayan ako nam ti kasta, Jane. At dalang arudan iya Hong Kong ni Mamim, ngam agtrab-trabaho ka pailaang. Namamom la ko, ma. Tian niya. Awan, agtrabaho takid din. Kita mo. Dapay ka barbaro a customer. Siya kung timang damag no niya ti order da. Okay. Oh my God, honey. Iti dayja abanda ti pagtungawan ta. Okay, honey. Ni daddy day jaya. Anya tero aramidan na dito eh. Anyang iti orderan ta, honey. Sigalatan di makamo no niya ti order honey. Hoy, Carl. Kunak man no si katimang damag, noon niya ti order da. Nagtalikod ka matan. Ako, Jane, pasensya ka na. Sikalaan ti mga alay ti order da. Nagsakit man ti tiyan ko. Mapanak labit iti CR. Imbaglangan ta nasapa ka nagawid, Manong. Apay, aday bagang. Ni Daddy, Manong. Apay ni daddy. Nakita ka na pa na balay daninang mo aleti di agsapa. Ha? Sinurot ko. Kat nakita dagiti dua amatak ti panaggingin ng tilda dua. Lukluk kunda ni Mami, Manong. Mapagsisilpo kong ti amin. Pudno dagiti mga ko at chismis nga da relasyon da daddy. Kanay ng leti. Manong. Kasaritak ni daddy. Anya, ang mga no kabila na ka ni Daddy, Manong. Anya ngay nga ron no aramidan na dayta. Baybayan talatan aluklukunda ni mami. Sana mabalin ti kasta. Ibaga talangan ka ni Mami. Ibaga ta tinaamuan ta, Manong. Nasayata sinong bata nyo adagos ti awag ko, mami. Wan, apag gusto matapim manaw dagiti amo. Iso mabalin kayo ang makasarita iti mabayag, anak ko. Ada ibagami ka di ka, Mami. Adda ka di manan parikot iti amayo. Lukluk ko na ka ni Daddy, Mami. Anya? Pasensya kayo no ibagami da ito'y kada kayo. Ngamnas kan amaamuan yung adda relasyon ni daddy. Kanininang leti. Anya? Sigurado kayo kadi? Kasanuyo kumaanamuan. Nakitak ni Daddy anapan iti balay ti kumariyo, Mami. Kat nakitak ti panaggingin ng tilda. Nakitak mo't lang ida iti resto para pagtrap-trabaho ak, mami. Kasaritak ko man ni daddy. Ngam na ko na ni Kate, anasaysaya at no ibagami kada kayo. Nasakit tinakam ko ni daddy. Dagiti awanan bay. Talaga nga awanan na saya at nga ar-aramidan ti amayo. Imbes nga balbalyo. Saan man, takarkarwan na kitin. Anyang iti rumbang aramidan tayo, Mami. Iti kasta, agsardangan ni Daddy, kanday jay aleti. Oy, Carl. Tulungan nak man na mangirwar ka dagitoy. Ne, sa di ti papanan nyo daddy. Apay dagita malitang awit-awit yo. Ay kat pumanaw ako na. Kita lang arudin nga awit ko dagiti maleta damagan pa lang. Anya? Anya ti kayat asawan da ito'y, Daddy. Kasano kami no pumanaw ka matan. Anya akasano ngay bagbagamat si Kate. Kato dadakkel kayon. Kabalan yon nga uray dakda kayo dito'y balay. Ni kadininang leti ti makagapuno apay apanawan na kami. Kwa. Amo yung matgaya man. Una. Iso. Apay, at reklamo yo. Amo ka din ni Mami da ito'y, Daddy. Saan? Tadyak man nakasarsarita ti inayo. Kan may saan na masapol ang mamuan na. Ngamin, saan kun nga ayatan dya inayo? Iso pumanaw akon. Daddy, maasi kayo kumamat ka ni mami. Kasta unay ti rigrigat na agtrab-trabaho iti abroad. Kalpasan na. Isukat yo iti sa bali. Bastos ka! Daddy! Daddy! Di yung kumamat kabilan ni Manong! Kapaya dumanog kayo kat pudno timbagak. Uston
Tala ka! No di mo kaya't abugbugan kayo, sakbay a pumanawak. Ala, aglisi kayo itindalan ko. Lisi! Mami! Wen, siyak nga rod. O, apay akas lanas daw ka, nakakita kanya kanak ko. Mami! Ay na. Oh, kita na ko. Apay adi yung imbagbaga nga agawin kayo gayam. Iti kasta, nasabat na kayo iti airport. Talaga ajak imbagbaga. Iti kasta, masurpresa kayo anak ko. Nang runa ti awanan bain nga amayo. Kate? Asino ti... Mami? Oh, karan ako. Nasaya at mata nagawid kayo, Mami. Kailiw na kayo na yan. Kailiw kayo matuna yan, anak ko. Ti amayo. Sa dino ti ayan na. Masapul nga agsarita kami itinalakat. Mami, pimanaw ni Daddy di kalman. Anya. Anya ti kayat mo asawan apim manaw. Simuro to iti babae na, ah. Iti kumarim anilete. Anya. Saan? Saan napod na dayta? Mami, Kasanon dagiti kwartang impopogit ko kan kuana. Adda amin a kwarta iti amayo. Awan pulos imbati na kada kami, Mami. awan asina. Ti awanan pain. Nagrigrigatak na iti a kwarta. Mami, Apay anaaramid mo ti kastay kada kami, Franklin. Apay. Anya launay tinagbasulat. Taapay asyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Anya tinagkurang akas asawa. Taapay alino ko na ti asawa. Linuko naklangarunan. Intaray mo po iti kwarta. sa dino nga iti pangipanam kanyak, Franklin, honey. Mabantay si Bagyo, honey. Ijay ta nga agaramin iti paraiso. Ayun magustuak unay day ta, honey. Iso na lang, tama nga no birukan na ta ni Josie. Nangruna kat addakan ka ti kwarta na. Ay, katag biro ka nung mabiro ka na ta. Awanan maraminan na. Baso na. Manal lang arudan. Nagalas pa yung klase ti tao. Apa yan, honey? Awan pa rin mo ti kotse. Anya? Saan? Diyak tayo kaya ti Matay Franklin! Mami, nakaluto ni Kate. Umay kayong tagigiddan tayo namangan. Sige. Umuna kayon amangan, Carl. Madamdama akton. Kaslawan ngamin ka nas ko pa'y amangan. Mami, lipatan yun ni Daddy. Kastamot ang tiawanan bain aninang ko. Apay. Apay anaramit ni amayo ti kastoy kanya. Nagbalinak man anasayahat nga ina ka na asawa. Inaramit ko mat amin na kabaila. Tapno maitad ko dagiti kasapulan niyo. Ngam apay a kinurang pay lang ti amayo. Apay. Mami, Imadayong aktap na maitad ko ti ginaway ti pamilya. Ngam lukon naglagayam. Linukod ak langarudan. Intaray dapay ti kwarta nagrigrigatag. Nagsakit. Nagsakit tinaramid na anak ko. Mami, adawag yo. Hello? Juan, siya nga rod. Sino ka di daytoy? Pulis? Ne,
Apay ka di, sir. Ha? Ti asawak. Na-aksidente ko na yo, sir. Agyaman naktay may kayo at agos, tatang. Wan, nagrubuata ka dagaw sa paman nga inyawag ni Carl tinapasamak. Tatang, O kasta, si kamot laang tinangasikaso iti pan nakalama iti asawam. una, tawan mat daduma ang mga sikaso. Awan mat kapsat na. Tagmay may sakit nga rod nga anak. Kan may isa, awan mat tandag itinaganak na. Awan asin na kada kayo. Nang runa kadagiti anak yaw. Tatang, Agasamat day tapan ang luko na kan ka. Naaramid na tinang luko kan ka. Itilikod ang tiriga at kan sakripisyo medya broad. May samad day di ako marem. Gatal na babakitan. Isuarumbang lang day ta napasama ka dakwada. Pakawanin nak ti Diyos. Ngam nasaysaya atin ti kasta napasamak. Ngam tiyag tuloy ti panang loko na kan ka. Gusto mo't kit ti kasta tagpuludan. nalabit ang plano amin ti Diyos na ito eh. Tapno maikan iti hostisya dagiti nagrigrigata. Nang rona ti panang loko da kanya, iti likodan ti kinasayat ko nga asawa. Ay, talaga napartak ti karma. Ngam oray kasta ti inaramid ni Franklin. Aramid aklat na ti pagrabang akas asawa na. Maitabon ang asaya at di bangkay ni Franklin, tatang. Inton bigatan ti panagsublik iti Hong Kong, anak ko. Iba ti kayo payla ang kiniluluyo, Wan. Talaga ka di kayon malapdan, mami. Carl, anak. Nakapirma akon iti kontratak iti amok. Sakbay anagawid ak. Diyak kuman kayat ti pumanaw pay. Ngam saan mat amabalin. Kan may sa agad-adal kayo pay laang. Iso ang masapol nga agtrabaho ak. Tapno at dabus-busan nyo nga agadal. Sapay ko matamao din dayto nga ipapanaw yu, mami. Ag negosyo kayon tulaangan ditoy. Iti kasta, agdadan na tayon kadamanong. Ustaw ti kinuna ni Kate. Diyosay anak kao. Tatang, Makapaladingit lang amin na panunutan. Natay ni daddy, kalpasan ti panang loko na. Ken panang panaw na kada tayo. Ita, umadayo kayo manan. Mami, di kay madanagan, anak ko. Ikarik, maudin na ito nga ipapanaw ko. Agurnungak laang tapno at daramaten tayo. Awad rumba nga pagdanagam anak kao. Tadyak mo baybayan dagiti apo kao. Aramidak amin akabailak amang disiplina kadakwada. Kabayatan ti kaawan mau. Agyaman ak unay, tatang. Agsingsingpot kayo, Juan. Uwan, mami. Di yu suksukiran ni Luluyo. Agadal kayo anaimbag. uwan, mami. Kang runaan iti amin. Di yu liwayan ti kumararag iti Diyos. Amok asaan da tayo abaybayan. Basit laangan apanaganos, anak ko. Agdeden na tayon tumat laang. Miss F. nagsakit, awan umasping iti kinasakit na. Awan sa baling inaramid ko, no di tinagkarakararag. Kaasi ti Diyos, ininot analipatak. Binmangunak kat nakaornungak, nga iso tinagrugyak iti basit a negosyo, a nagtataudan ti pagbiag mi nga agiina. Kaasi ti Apo, nakaturpos met dagiti dua nga anak ko. Ita, si papanakkelak amang ibaga amaysan amarin ti naunang anak ko. Idinto tamay samet tan a nurse ti may kadwa. Sapay kuma, ta nakaibati iti adal to'y pakasaritaan ti biyag ko.
Kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Aging galaangan ditoy Miss F. Siak ni Josie. Sigod nga OFW ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Josie. Kas ko na ti kaadwan, cheating is a choice. Banag apud numet. Ngamin, pinili ti asawam ti nagbabae iti likodan ti rigat ken sakripisyom tapno laang guminawa ti pamilyam. Nalabit nga aging galaangan ijay ti inted ti Diyos abiyag na dito rabaw ti daga, tapno agsardeng meten ti kalukwan nga aramiden na. Ngamanyangay nga rod, napasamaken ti napasamak, saanen ang maisublipay ti amin. Husto laang ti inaramid mo, nag-move on ka kat pinanunot mo ti pagsayaatan dagiti anak mo. Kat ita, sagsagrapo mo ti baligi abunga ti sakripisyom. Alakastan pagayam Josie, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket impatulod ti pagayam anagpailinged itinagan nga Adeline, kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak nga aldaw, kastameten kadagiti padak anayat adumdumngeg kadagiti drama ditoy YouTube. Kitawak nga ilinged na kumalatan itinagan nga Adeline manipod probinsya ti Benguet. Adabasit a negosyo kas maysa kadagiti agdadait wenno makuna at tailoring. Nagsina kami iti asawak gaputadyak na anusan ti kinamamartek na. Awan anak mi iso anangampon kami iti anak matlaeng ti kabsat ko. Banag asaan mi nga inlimod iti ubing. Rugyak man ti agsalaysay idi adaki na live-in ko. Iso ni James, tubo ti La Union. Naamamok daytoy babaan iti Facebook. Dandani makatawan met anagaram sakbay asinong batak. Sina matlaang iti asawa ken addaan 5 nga anak. Sublian taman nga rod ti tawen 2018. Kastoy man dagiti pasama. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Hey, gusto pala dayta. Umay kan tamangan nakaluto ako. Wala kay, mabiit langan daytoy, malmalpasan. Umay kan, makauray ta kita, badbado. Lumamiisan ti indasar ko, pangaldawan ta. Wan, kita nalpasan. Ni Janine, saan ka di nga umay mangaldaw dito eh? Ay, jakman amoy ti dayjay nga ubing. Mangan siguron ijay pagadalan da. Awan mo't imbaga na nga umay mangal daw ditoy. Nala nga rod, umay ka nga rod ang bakit, tani. Mabisina kon. Sa pa'y nagimas dyan lutok a pangaldawan ta. Anya ayatiin lutom lakay. Pinikpikan, analaukan, itiutag. Oh, Aduman nga roden timakan ko no kasta lakay. ay, uwan na. Parehas na bakit? Asino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Carol akapsat ko. Apay ka na. Intaray da kanon nila kay na iti ospital iti rabi. Kat aging gaita. Awan pa'y kano ti doktor anang asikaso kan kwa na. Agtir-tiritir kanon gapo iti sakit ti tiyan na. Kahit mapan ka kaday? Wen kaasi iti kapsat ko. Amangan no di na amuter aramiden na. Gapo iti nalaos a panagdandanag na. Umayak mat nga rod. Agmotortan, ang mapan iti ospital. Saanin lakay. Agbati kan dito Aglugan akon iti jeep. Sana bale taas idaglaang mat iti ospital. Ala, ibatik latan ti motor. Ngam kuyugon ka. Sumurutak mat iti ospital. Ala, sikati makaam mo. Ala, agrubat tangarudan lakay.
Apay no agawid ka pa lang bakit? Napuyatan kan. Siya kung manguray ka ni Carol dito eh. Ay, wan nga ron. Anyat orasan aya. Pasado alas 5 ni Tiagsapa. Aldaw ka ayaman. Ang mabit na ang tawagak ni Carol. Damagak no sa dino ti ayanan. Iti kasta makaawit amatan. Alang arod. Dito ka pa lang. Tainak man, mangala iti kapita. Ay, sige lang kaya. Ay, imbag laangan ta nakaturog matlaang ni bayaw ko. Ay, kaasimat. Anya nga ta ti sakit na. Apay akas na unay ti sakit ti tiyan amarikrik na na. Ha? Ada ka din na sakit bayaw. Nagawid labi it bayaw. Napanangala iti pagsukatam. Pasubli siguron day jay. Doktor! Nurse! Doktor! Bayaw! Bayaw, Arnold! Bayaw! Awanan ti asawak man ang Adele. Pinanawan na kami ni Arnold. Kasano kami paitan ka dagiti umbing. Patib karam ti pakinakam mo ading ko. Talaga akas ta tibiyag. Nasakit. Ngamrumbang nga aklunan tayo. Naaging galaangan dito'y tibiyag ni Arnold. Ay, pagkalma ang tirik ng ading ko. Naskan asikaswang tipan na kayawid tibang kay ti asawa. Manang Adele. Maawatak ti marikrik nam. Ngam di ka agbalin analupoy. Naskan nga agbalin ka anatipkay. Panunutom dagiti anak mo, ading ko. Adan sa awag mo. Hello, anak. Anya, sana punno dayta. O apay, anya tayo pasamak. Ti katuga nga ka babae. Natay ka no matan. Anya? Kaasimat ni Carol, bakit? Naku namon lakay. Saan pa ila na itapon ti asawa na? Ngam na tayo mati katugangan na. Unay matlaki din agasgasat na kita nga gina. Ay, wan nga rod lakay. Agsak-sakit matkit din ni nanang da. Pag-aamu tayon, akas iti turong na. Iso na lang ang tanagsarunuda mo lakit din anatan. Uwan nga ron. Talaga di tayo mo. Naginggat ka ano tibiyag tayo dito irabaw ti daga. Isasi ka. Alwadam, nagiti kang kanin. Bakit? Nang runa, kat ada historiyo, ada diabetic. Apay ngay asyak man ang tinapanan ti saritaan ta. Una, tadi mo mat-an-an na dan ti bagim. Kanayon ka nga agpuyat. Iso ka kanayon mo't amarik na ti pan nakaulaw mo. Ang nungay mapan ka agpa-check up. Tapno maamuan no anya day ta arik-rik na am. High blood anemic kak nga rod. Iso akas jay. Wen, hanggang nasaysayat mo't lang magpa-check up ka. Iti kasta, ikanda ka iti umno nga agas. Wento ka di lakay. Awan pa'y oras ko ita. Ado ti maaramid iti pwesto. Kanon to pa'y ngay? Inton naladawan ti amin. Ay, kamaudyanan na. Nalpas ko matlaang ang tiripreperek a pantalon. Apay nga eh. Kasla maulawak matan. Ito gaw kumanpay. Ay, naglungkon. Bigla-bigla day siya. Ay, masapol kon samot nga agpayson ti mapanagpa-check up. Kanayon matan ti pan nakaulaw ko. Agpakuyog aktuman iti anak ko. Iti kasta, maamak no anya da ito yan, amarikrik na. Auntie,
Apay nga da ka ditoy, rabiin. Mabisbisinak ka rod, ante. Awan masida iji balay. Isungay malatiwa. Mga no, dapay nabati asidayo. Apay, di da ka imbat yan. Saan nga rod, ante? Ingkaag kalung kita na dapay na bati. Nagluto mat ni uncle mo James itay. Ngam no awan, ag kita kalatan di ta ref ti lutom. Sige, ante. Awan ngamin mailuto iji balay. Ala, ingkalatan ijay kusina. Ingkakitaan na da mailuto. Bakit? Agawid na pa iji laon yun. Ada ka no ipaaramid ni manang ko. Isupay, apakitaggadak. Ay katun alakay. Awan parikot iti dayta. Hustumat, tapno adda itid mo kadagiti anak mo no dumawat dakan ka. Nang runa ita tapa nag-ieskwela manan. Adamot dya inada amang tad iti kasapulan da. Anyang iti serbina nga da iti abroad. No di na masuportaran da iti ubding. Ay kat sa balilat tamot ano adda agapukan ka. Obligasyon mo matdait na kas amada nakay. Buwan mat kidya. Agan anad ka dito ya. Di mo baybayan ti bagim. Kitayam da iti kang kanem. Di ka agpuy-puyat. No adda di mo kabaalan alagpasan. Ited mo kadagiti tauham ija siya. Wen ka di lakay. Awan rumbang apagdanagam kunak manan. Si kakit di ati agan anad. Nang runa iti panagmanehom iti motor. Agawid ka manan iti laon yun. Sigurado ang minalam tumanan ti panag-inom yu iti arak ijay. Ugali na ah. Agas ti bambanog ako nada. Ken pampaimas iti turog. Apay, nagawid gayam ni James Adel. Wana nang, adda ka no ipapaaramid ni Manang na, iso ang nagawid pala iti laon yun. Ay, kasta aya. Kunak no adda dito'y dagos mo. Dikit agmay-may sa kagayam ditaw. No kasjay amapan mo't ag eskwela ni Janain. Wana, ngam okay lang. Ngamin sa anak mo't amatatao dito'y. Ijay pwesto ti ad-ad na nga ayan ko. Nang runa no aldaw ti Sabado kan Domingo. Ado ti agpadait no kwa. Ay, wana. Anong sanyo pailaang ti agyan dito'y, aging gaamadanon manan ti check up yun, nanang. Ay, makaaw-awi dak nga rudan anak ko. Masikuranak mo't ngagtugtugaw latan dito'y. Saan amawat-wat dagiti tultulang ko? Saan pa'y amabalin nga agawid kayo, nanang? Nasken apalpasin nyo pa iti follow-up check-up yun. Sakbay ti panagawid nyo. No kayat yun, umay kayo iti pwesto. Ay, sige. Sumuro taklaangan ijay pwestom. Agawid akto dito inton malmalam. Da kayo ti makaam mo nanang. Ala, mapantayo nga rudan. Ay na. Aslam ulawak manan. Mabiit lang nanang. Itugaw ko man pa'y biit. Day, apay. Agan ano ka nakaw. Ay. Masansan mat nga rudan ti panagulaw ko, nanang. Kan ag sakit-sakit ti tenged ko no kwa. Ay, sus kita amangan mat no gapo day ta iti panagpuy-puyat mau. Narigat yak sakit ita panawan. Yung kalaangan nagpadoktor. Iti kasta. Sana kumaro day ta marikrik nam. Auntie Adele, Ada ka mat, Jerome. umay ko man alaan ti impadayat ko apantalon ko. Aywan. Ni, napananan ngay dayjay. Awan mo't dito yun. Mabiit lang tabiro ka ka. Uncle James ngay, sa dino ti ayan na. Awan, nagawid ije laon yun. Ada ka no trabahon na. Ay, kano agsubli ngay? Jakman ang mo. Agsublin to siguro malpas ti ko na ng aramidan da. At iti pantalon mo, kita man no sakto mo ilaang kan ka. Ay, sige man, tayo padas ko, ante. Uy, quality Mayat, ante. Eksakto ti fitting na. Siyempre, siyak ay. Ayos Magustwak launay.
Ay, manungay gaya man te. Malabay amon kaanakan. Ay, ilibrem? Wen, Ay, wow! Thank you, auntie ah! Hala, kasano ngay day ta mama? Sigun iti doktor, malaksi da diabetic ka. Natamaan pa yung tikidnim. Kan high blood ka pa eh. wen nga rod Ngam anya nga tano agpa second opinion tanak ko. Agpa-check apak iti sa bali a doktor. Ang mama, Sa anak amapnag iti imbaga day a doktor. Kasla saan mat asigurado iti ibagbagana. anya pa lang nga pamanagnag ti kayat yung ay mama. Makita mat dagiti results ti examination yo. Kompleto day ta. Ad-ada magastusan kayo no agpa-check up kayo manan iti sa bali a doktor. Isupay nga igatang yo iti agas yo. Nagado a reseta ti akas. No natangkan mat ngamin ti ulo yo. No sinapsapa yo ko mati nagpa-check up. Naagapan adagos ti sakit yo. Ado ti bawal akanan yo. Tungpalan yo ti ibaga ti doktor. Iti kasta, saan ako maro ti sakit yo. Ne, apayan manang Adel. Lukmag mo day tawan no, manas. Jakman ang muading ko. Manas nga tanan. Kaslaki mapsot paikit din di pa nagkitak. Jak makabigbig iti adayo. Ay, kat agpa-check up ka ah. Nagpa-check up akon. Diabetic, high blood, kaskada kidney failure kano ti sakit ko. Ay, sus. Day tanti bagbagakkan ka idi pay laang manang. Isumat lagayam ang masansan ti pan nakaulaw ko. Malaksid ang ato ti darak. Nangato pa'y ti blood sugar ko. Kat ano sam ang aliklikan dagiti saan arumbang akanam. Iti kasta, saan ako maro ti marikrik nam. Jakmet nga rod maiwasan no ko ha. Nang runa no makakita ak kadagiti agkakaimas amakan. Kasla kayat ko akanin amin. Wen, ngam kontrolam ah. Kanoan niya timbawal ti doktor, saan mon akanan. Agtumar ka iti umno nga agas. Surutem ti panagtumar mo tapno agimbag ka manang. Hello, nakaawag ka mat, James. Wen bakit? Di mo mat ngamin sungsong batan dagiti chat kan text ko ken ka. Manong aldawan nga umawawag ak. Agam itala batam ti awag ko. James, Apay nga akas deti na udi at chat mo kanyak bakit? Apay, adamadi nga inaramid ko? pasensya kan. Ngam nasaysaya at sano agsinatan. Anya, be, apayan. Agan ano kan bakit? Apay, adda ka di mo nagustuhan nga inaramid ko. Ibagam tapno mo. Awan, basta waswasan tan ti relasyon tan. Saan? Umayak itamat lang di tadagos mo. Agsarita ta. Awanak iti dagos ko, James. Nakabakasyonak ita dito'y lugar mi. No kayat mo, mapan mo alaan dagiti kagawaam iti dagos ko. Ipasabat ko kinni janin titulbak. Anya, ngem Adel. Apay akastat kalakanakan kati mangisina kanyak. Iti anya aga po. Adda sakit ko. Kadyak kayat ti agbalin apabigat to kan kainton agapsutak. Iso apang nga asim tadi kan agpakpakita kanya. Ngem, di mat nagkinarita. Nga agbinulig ta iti rigat kan namay. Wan, ngam karila ang daytay tinagbautan ta. Ngamin, saan tamat apudpud no nga agasawa? Ha? Nataer ka. Iso nga amok analakakala ang amakasapol iti babae apangibaw ingam iti ayat mo. Saan? Amumat nga ay-ayatan ka. Di mo kumamit aramidin kanyak ti kastoy. Pangasim. Sana bale, tagayim talatamot iti social media. Saan ka nga i-block iti Facebook wenno Messenger? Tay sumat nga rod tinagam-amwan ta. Sorry talaga. Pasensya kan. Ngampot den tan ti relasyon ta. Mama, apay no ipandakalangan ni di ospital. Madanagan ako ni ti kasta sa Adam. Awan rumba nga pagdanaga man ako. Okay, aklang. Kabaulak pa man. Wen kabaalam ko nam. Napigsa ti panunot mo.
Ngam panagkunagkat saanan akabailan ti bagim. Sikamat lang ti marigatan no kasta, mama. Ay, iyawat mo man ket iti agas ko. Patsyak apumipiyamot lang ang daytoy apaman ang makatumarak iti agas. Oh, adtoy. Adtoy ti danom. Agyaman na kanak ko. Awagak ni Auntie Carol. Tano saan pa lang apumipya ti marikrik nayo. Ipanda kayo ni hospital. Saanin ko nakmat. Sige, tama pa anak pa iti silat ko. Iturog ko lang ang daytoy. Tulong! Ni mama! Natumba! Lola! Anya agay ti ko na ti doktor kaanakan. Kumusta ni Manang Adeline? Adda kadimot laang nagbaliwan na? Ay, kaasi ti Apo. Adda ka numat improvement na, auntie. Barang no makariingan iti unod ti 24 oras. Mala, di ka agdanag. Amok alumablaban ni Manang. Patsak nga agreing matlaang. Mamati asaan abaybay anti Apo. Anti, tinasayaat. Agawid ka pailaang wan. Iti kasta, makainana ka. Siyak pailaang timang bantay ka ni Manang. Sige, auntie. Sublatan nagtumat lang intun rabi eh. Iti kasta, maasikasok mat ni Nanang. Ang mga numaliwayan na dagiti agas na, kat anya pa'y ti mapasamak kan kwa na. No kasta. Duang aldaw nga awan puot ko. Wan Manang, epekto ka no ti panakay tupa iti ulom iti simento iti natumba ka. Ngimato nga ti blood pressure mo, iso na ulaw ka. Ni Janine. Sa di na ti ayan. Pinaawid ko pailaan. Iti kasta, makainanamat. Sublatan naktumanan inton rabi eh. Ni Nanang. Sa di na ti ayan na. Pinanawak kita'y agsapay jay dagosyo. Kasta unay adanagnakan ka. Saan ang makaid na? Ti kayat nakatumay ditoy. Iso na lang, tasaan mo mabalin. Mabit lang adawag ko Manang. Song batak lang ang biit. Hello, Janine? Auntie Carol, ni Lola, marigatan ka nung nga umangas. Anya ti aramidag, auntie. Mabit lang, awagak ni Manong mo a Jerome. Da kayo ka dito anak ti pasyente, ma'am. Uwan, Dok. Kumusta ni Nanang? Ladingit at hanggang talaga siguro ng aging galangan ni Jetty Biag na. Kanya. Pinaramid niya amin nakabalan mi tapno maispal mi ti pasyente. Ngam talaga atin ang kabalan pa eh. Ma'am, makipaglatingit kami. Ala, bagkata mo ni Antim, tay patugaw mo iti wheelchair, Jerome. Uwan, mami. Oh, anya, komportable ka di iti wheelchair mo, Manang? Uwan. Agyamanak. Nasakit latisakak. Kasla kayat na anak ang ato. Kabailam ka di nga ibturan ti ut-ut na. Kapilitan Kayat ko matamakita ni Nanang. Sakbay may tapon. Manang, Ay, mapantayon. idoron mo ti wheelchair ni Antim, Jerome. Uwan, mami. Unay matlakit dinagasgasat mo, Nanang. Dinagmatlakit din na uray arimuar iti ospital. Sakbay ti ipapanaw mo. Makipagrit na iti ipupusan ni Nanang. Adeline. James. Uwan. Nakita ti post nakatagkan ka. Iso may mayak.
Kumusta kan? Dakkel tikin mo to nga ma. Wan nga rod. Talaga siguro akas to'y tigasot ko. Siga, kumusta ka mitan? Agyang manak, iti umay mo. Awan na niya man na. Okay ak lang, mat. Manipot si ninahandak. Diya ko nagarampay iti sa bali. James, Aging ka ita. Siga pa'y lati pitpitik to'y pusok. Ket numan nugot ka. Kaya't ko nga ituloy ti ayan ayat ta. Si sasagana ak ama ngaywan kan ka, Adela. Iti agdama ket lumablaban akpaylaang iti sakit ko a diabetes ken kidney disease. Kaasi ti Diyos, medyo okay matan ti kasasaad ko ita. Saan akas iti sigod a nakaidda aklaeng gaputa na sakit ti intero a bagbagik. Ti may sapay a pagyamyamanak adda dagiti kakaanakak, adda ti ipag ko, adda ti kabsat ko, ti anak ko ken kang runaan iti amin adda ni James a mangay aywan kanyak. Pagsisinnublatan dakpiman nga ay aywanan. Jak amuno kaano asublyan ti Diyos tin pabulod na abiyag kanyak, ngam ikarkararag ko asapay kuma, taik kan nakpay iti naunday a panawen, tapno makadennak dagiti ipatpatag ko iti biyag. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Adeline. Ken ka pagayam, Adeline. Amok anasaya at kaatao, iso nga adumat nga rod ti mayat at tumulong ken ka. No maipapan ka dagiti napukaw akamang ti pamilyam, nang runa unay ti inam, talaga siguro nga aging galaangan ijay ti inted ti apo abiyag na. Nalabit nga adda na pinpintas agasat nga agururay kada kayo a pinanawan na. Awan mo't dakas na nga agsinnublan kayo ka ni James, no lakit di tapudno nga ay ayatan na ka. Itultuloy mulat ti kumararag iti Diyos, patsyak adi nakabaybayan. Ad-ada kumaapatib garampay ti pamatim kinkwana, ngamin awan imposible iti Diyos. Italak mo amin kinkwana para iti pannakaagas mo. Alakastan pagayam, Adeline, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan ngayon taikan biyagita, ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan Araysa, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, innam atawan mi metten nga agayan ayat ka ni Jerome. Nang rugi ti ayan ayat mi, idaadda kami pailang iti first year college iti maysa a university dito'y lugar mi. Gaputan na bayag kami metten nga agayan ayat, ninamnamak nga ison ti lalaki ang makadennak aging gatong palbiag, banag ang nagbiddutak. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Antoy ti kwarta, pray sa anak ko. Sa nga 10,000 amin da ita. Ha? Ni, sobra daytoy tatang. Ay na. Kunak man no agbayad ka iti tuition frame ako nam. Uray agbayad sobra latta tatang. Ay intad nga minyan tim Aloisa ti swildok iti makabulan. Iso nga dama nawadwad na maited ko itakan ka. No da mabati din inutom nga allowance mau. Agyaman ak unay tatang. Awanan yaman na anak ko. Basta igaid mo ti agadal Wen tatang, ikarik day ta. Kat sapay la kumatagan anad kayo mat iti inal daw apanagman maneho yo iti truck. Jack pa'y napapirmahan ti clearance ko. Panag-exam gaya man inton bigat. Anya? Tapay, anya tinararamid mo. Nagwayaan ti manong nga aldaw apanagpapirmam kumay ti clearance. Aging gang amin ita. Saan pa yan nagipaw ita tatang iti kwartang aramatek?
Jak pala nakabayar iti accounting. Jesus, jak samot maka-examine ton bigat. Ay, nako, Jerome, aya. Apay nga itala nga ibagam kanyak. Insap-sapam kumaa. Ha? Mano ka diti masapol mo? Pautangan ka pailaan. Adapay mat nabati iti inted ni tatang nga kwarta. Nakababayin kan ka. Ang mga numasapol mo. Saan? Nakabayad akmatan. Iso adjakon kasapulan. Diyan lang pang allowance ko naskan ang maka-exam kain ton bigat. Iso abuludang pailaang ti kwartak. Agyaman na, Raisa. Amangan no ad extra a kwartam, friend. Pautangan na kumapay laang. Jakpay ngamin nakabayad iti abang ko. Eksakto lang ngamin nga imbayad ko iti tuition ko di impaw it dananang. Ay, pasensya ka lang kuman, friend, Awan may pautang ko itaken ka. Kasta ka di, friend. Impautang ko ngamin ka ni Jerome dyan na bati a kwartak. Saan mat lang ngamin na nakabayad iti tuition na. Narigat mat no saan na maka-exam. Kasta ka di. Ay, kasano da ito yan? Sapay nag-strict to di landlady mi. Padasag amang ibaga ka ni tatang inton malam. Barang adapay kwarta na Ngam no awan, pasensya ka talaga, friend. Sige man nga rod, friend. Kitagyaman ak unay. Agyaman ako na, Raisa. No saan agapukin ka? Jak naka-exam. Anya kalakit din aya. Agayan ayat ta. Iso arumbang nga agtinulong ta no agkasapulan ti maysa kadata. Kaano kaya mamasapol mo di kwartam? Saan pa nga ita? Ibagak tulat ta ka di. Adapay mat allowance ko. Agyaman na ka? Ay, aging gaita. Awan pa'y naawat ko apawit ni tatang. Amangan mat no na-delay lang ti panagsweldo da. Iso ano maminsan nga awan pagbayad mo, ibagam ko maadagos. Saan atay ibagam to lang nga into no last minute. Imbaglangan. Tadanobya kakaskan ka. No awan, diyak ka mo. Maala, mapantakit din ni Jikantin. Intamangan, di ka madanagan. Siyak ti makaamong agbayad iti kananta. Ilibre ka, Jerome. Ay, manulaang mata na bulan ti orayan ta. Ag-graduate tayo matan. Wan nga rod, friend. Ay, kumusta gayam ti kayan ayat mo? Makagraduate ka di matlang? Ay, dayta nga rod, friend. Panagkunak saan ang makagraduate ita ang tawan. Ado nga min dagiti nasken nga ilepas na. Kasta ka di. Ay, anya nga rod. Basta saan lakit di ang mapukpukawan iti namnama. Naimbag kada kayo kini Jerome, tagidan kayong agraduar. Wen nga rod. Kasi ti apo, ado man dagiti pagkurkurangan mi. Ngam, pagtintinulungan mi ti amin abanag. Nang ro na iti financial. Dayta nga rod, ngambilibak kan karaysa. Ar-aramidam ti amin, matulungam laang ni Jerome. Katuan mata, friend. Napatag kanyak ni Jerome. Iso nga aramidag amin akabaalak amang tulong kan kuana. Nakaragragsa ka kunay. Gaputa nakita tinagan adwa. Iti list dagiti a-graduate. Wen nga rod, oray siyak, nakaragrag sa kakmat. Kamaudyanan na, ag-graduate tamatan. Agyaman ako na ya. No saan aga po iti tulong mo kanyak. Kadagiti amin na sakripisyon. Kaya nang runa iti pinansyal. Sanak siguro ang makagraduate. Jerome, awan anyaman na dayjay. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Agtinulong ta. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Ag-reviewtan. Iti kasta, makapag-board exam ta adagos. Patsya kakabailan ta da ito Wena, iso akalpasan ti graduation. Mang sapulak iti panggadak. Tapno adda mausar ko iti panag-review ta. Congratulations, Ray, sa anak ka. Kasta matengkeng ka, Jerome Parauk. Agyaman kami unay, tata. Agyaman ak tatang, utang ko kan kati amin.
No saan aga po kada kayo? Sa anak mo ta makagraduar. Mawanan yaman na nakaw. Pagrebengak day ta kasapam. Ay, kamaw dyanan na. Naggraduar mo't lang ay dagiti anak ta, balayan. Ay nahawon nga road abalayan. Nagbiit ti panawon. Ay, abalayan kuna. Tawa mo sa balya papanan na. Ala ni tatang. Ay wun aabalayan. Isunto matlaan nga agpaiso ti turong na. Ay, kit, wait anak kaw. Iso nga itata nakagraduar ka yawn. No makasapol kayo ito iti trabaho, ay ka igaadyaw ti agurnong. Kalaysa kayo ito na. Ay, sana ya, Jerome Baraw, ha? Ay, kit, una tata. Di nakawagan iti tata. Tatang ko na ma. Ha? Una, tatang. Ay, una yan tikas to eh. Oh, apay. Simbro man ti sakit ni nanang. Nausar ko man ti ururnong apara iti panag-review ka. Kasta ka di? Ay, kasta talaga. Anya ngay nga ron. Kat napat pataglat na tibiyag ni Auntie Delia Sa bagay matkid ni. Saan ka madanagan? Tano bilang takurang ti kwartam to. Ada siguro may pautang kung tumanan ka. Ah? Adamat na ornong ko asweldok. Diyak ba't naggasgastos? Ken may sa. Adamat ni tata nga mabalin nga sitgan. Nakababayin mat unayan ken ka ah. Anya ko mati nakababain. Pagsayaatan tamat dagitoy. Basta ibagam to kanyak no kurang ti kwartam. Ag tinulong ta. Oh, kumusta matan ti pa nagtrabaho, friend? Ayos lang, friend. Ayos mat ti pasweldo day pagtrabaho. Nasayat ano kasta? Tapno makaurnong ka iti usaram iti pa nag-review tayo. Wen nga rod, Kat, kumusta kayo matan kini Jerome? Ayos la tamat. Agtrab-trabaho matlaang ni Jerome. Tapno adamat mausar na nga review. Nasayaat no kas na. Ayun gayam, may bagak laang nga, ngam di na ko magurguraan. Ha? Anya day ta? Naku na ngamin ni Jordan kanyak idi na minsan. Nakita na kano ni Jerome. Adda kadwa na asabali a babae ijay bar ijay ili. Ha? Amangan kit dimat no sa bali. Amangan no sana ni Jerome tinakita na. Sapay la ko matakas ta, friend. Ngam ko namat ni Jordan nga isong. Tapinansin na pa'y kano ni Jerome. Anya? Awan nga min tinaybagbagan ni Jerome kanya kakasta. Salud-sudak tuman. Apa yan nakaw? Itay pa adi ka makaid na. Igamot ti silpon mau. Apa ada parikot mau? Awan matatang. Ah. Jack lang amin maawagan ti cellphone ni Jerome. Iti rabi ipay laang. Ay, Madandan aganak matan. ay, mangan mit no da pakakumikuman na. Sapay la kumatakas ta tatang. Madanaganak lang amin. Italaang anapasamak ti kastoy. Di naman laimbaga no sa dino ti ayan na. Uno, anya dita. No di mo makontak. Aginggat agmalam. Ti kasayaatan nga ramidam. Ingkay di balay da itong bigat. Tapno amaw. Amangan no adala ijay. Uno, masakit nga ta. Jack amo tatang. Mapanak ka talaga inton bigat no Jack pay la makontak. Naimbag na oras yo, auntie. Na ikastamot kan kabalasang ko. Naimbag man ta nakapasyar ka dito. Wen, auntie. Imayak, tadyak namin makontak ni Jerome. Ada ka di ditoy? Ay ikwa. Kinapod na kapampanaw na laeng. Sayang tadi mo nadanon. Anya? Urayom aging kainton malam. Ay, saan, auntie?
Adamat lang amin trabaho kita. Nag-half day aklaang. Gapo tayong mayak dito eh. Kasta ka de. Ay katala Ibagaktukan ko na nga imay ka. Awan ka di cellphone na, auntie? Ay ko. Adamat nakita nga igam na idirabi balasan ko. Kasta ka di. Alang arod, auntie. Pakibagan tulatan ken ko na nga imayak. Imbes ang mapanak ag trabaho ngam saan, naawan anak itimod. Isu nga imayak lang dito'y balayo. Amok nga mina day off mo ita. Kumusta tinapanam ijay ayan da Jerome? Nadanon mo ka di? Saan nga rod? Ay, jak amo na niya ti mapaspasamak iti day dya lalaki. Awan man lat parik na na. Ay, una yan ni Jerome. Kala at matanday tangar aramidan na. Huwan nga rod. Ay no, makapa-overthink mat. Saan akit din na makakonsentrate iti trabaho. Ay na, amangan kit dimot no da sa bali apakakumkumikuman na. No bilang man takas na. Ipakaamo na kumamot kanyak Tapno sa anak nga agpampanunot iti anya laditan. Ti kasayaatan nga aramidam. Ni Oscar ti saludsudam. Isu tinasingad agayem na. Sigurado nga amo na ti mapaspasamak kini Jerome. Wan nga agpaiso niya. One friend, mapankakan kwa na. Oh, Raisa, zikamat ka yan? Wan, siyak nga rod, Oscar. Kaslada na patag nga ibaga ma. Kumusta ka matan? Italang manan nga kita ta. Kasla, busy ka na iti trabaho ma. Awon nga ron. Kanayon na nga iti balay. Tunggal aldaw ti Domingo ti kadak dito eh. Kas ita, ibagman ta nakapasyar ka. Wan, mayak ta sa ludsudan ka kumamay papan ka ni Jerome. Ha? Jerome ko na. Kunak man nung nag-break kayon. Ha? Nag-break ko na? Ni, saan mo ta? Anya? Iso nga minti na ibaga na kanyak. Idi na udi anapan kami ili. Sana pud no dayta. Kinapud no na. Iso nga rod nga imayak ita dito'y ayan mo. Tamok nga minanasingad kayo. Ampom na niya ti mapaspasamak kan ko na. Mano nga minan nga aldaw ajak makontak ti cellphone na. Ajak amo, no imblock nak nga tawa no anya. Anya? Kaya't nasaman, inulbudan nak ni Jerome. Una yan. Gapulang iti dadya babae. Naiturad nak nga inulbudan. Anya ti kayat mo asawan. Pasensya ka, iti baga ka. Yan isutipod na. Malaksit kan ka. Ada sa bali a babae iti biyag na. Ada sugar mami ni Jerome. Pangasim, Oscar. Ibagam ko makanyak no sa dino ti pagnanagdan dayjay a babae. Sana ka pumanaw aging gasan mo nga ibaga. Panagkunak. Nasaysayad langan. No si ka mismo ti dumistansya. Saan kang agaramid iti wagas tapno maurnos ti amin. Ngamin, amok nga idi pa lang. Kat addan limad nga raramidan na. Anya? Jay babae. Isutakin ko ko iti bar. Kan, saan lang ada dyan tinegosyo na? Ado may isa business woman tinang isukatan na kin ka. Anya? Dahil tanga ro, tijak mawatan kan ko na. Nalabit, aga po iti kwarta. Unay matanti kastoy nga inaramid ni Jerome kanyak. Iti kinabayag mi nga gayan ayat. Jack pulos ni namnama nga aramid na ti kastoy. Amangan met no sana po no tinamwa manakaw. Imposible tata ang talkak ni Oscar. Saan amang ibagad ay jay iti saan apod no? Ay, kahit kasarita man ni Jerome. Noon niya ti bagana. Ngam no bilang mantapod naaw. Ay, pangasim Di kag pangadwa makiwinaswas kan kwa na. Tata, Awan tinasayata masakbayam kan kwa na. Na yan na pa nagpampanunod ti lalaki dayta. Ay, no siya klamay sa awam mo ti sa pulan na kan ka. Napintas ka, mate. Nasingpet ka pa. Ay, loko na jay ajiraw. ay tatijak maawatan tatang.
Noan niya tinagkurangakan ko ana. Indam atawan ti ayan ayat mi. Ado na panubok tinaglabasan mi. Impay ko matamin. Ngam apay anaramid na timang loko kanyak tatang. Apay. Nalabit, aga po iti kwarta ah. Apay ngay may kapailang dito'y balay. Naku na kami ni nanang, ngay may kaiji balay din na minsan nga daw. Iso nga imayak. Amo kon ti amin. Ita, anya ti ibagam. Ha? Anya ti ibagam kunak! Pakawanan nak. Ano ko? Nagawan matanabain mo. Nagpuskol ti ropa man ang arami di ti kastoy kanyag. Unay ka matan, Jerome. Anya tinakita mi ti Dayjay a babae nga awan kanyag. Gapo ka di iti kwarta. Jerome! Saan matakas na? Napilitan ak lang, mangindinakan ko na. Ngamin ka, masikog. Awanan kay tibain. Inaramid ko amin nakabalak. Impay ko amin ngayat ko kan ka. Panangisakit kan pamatag. Impay ko. Ngam sinayang mo lang. Gapoy ti babay anabiit mo lang nga nama mo. Ita, masiguradom ka di asik ka ti amati sikog na. Iti kinaado ti babay. Apay nga isupay lang. Apay! Kunakon kat. Pudno tinaibaga ni Jordan kanya. Una yan ti kastoy, friend. Ay, Jack, amo na niya ti panunutak kita. Ada ka din closure yo. Awan pa'y, friend. Ti maudi pa nagsarita mi. Ti pa nakiwinaswas kun ken kuana. Jack, lakit di kayat nga ornosan mi pa'y ti amin. Jack, lakit di kayat nga ornosan mi pa'y ti amin. Iti naramid na kanya kakastoy. Ay rumbang laang friend. Saan mo a-deserve ti lalaki ang kaskan kwa na? Pasensya kan iti pa nagsasaok. Ngam nagmaagmatan ni Jerome. Anya nga rod na iso ti pakaragsakan na. Di naman la pinanunot ti inam atawan nga ayan ayat mi. Anya nga rod. Adayo abakbak ng piman day jaya babae. Anya lang at taunay tinagkurangakan ko na tapno aramida na ti kastoy kanyak. Panagkunak, awan ti nagkurangam, friend. Ni Jerome ti adda nagkurangan na. Ngamin, di na kaimpatag kas iti panangipatag mo ken kwa na. Sa anak-anak isinarakan ka. Tapno ornusan ta ti amin, Jerome. Ngayong Raisa, nakasarita ko ni Rose, asaan ko nga ayatan. No daman obligasyon ko. Kat tilang agbalin nga anak mi. Anya, Isa pangasim ko ma. Urnosan ta ti amin kadata. Ikarik asaanin ang maulit iti kaano man. no ti panagkunam. Katkas karina laang ti mamakawan kan mga klon iti inaramid mo. Nagbidot ka. Total, nagayat ang matday ta nga inaramid mo. Isotak daram. Nasaan mo nga ay ayatan day ta aros? Sursurwam para iti agbalin nga anak yo. Saan ka ko mga agbalin aman aging bubukod? Raisa, Kabaalan kaalipatan. Kabaalak alipatan ti amin. Nang runakan ka. Ipamaysamon ti oras mo. Kan atensyon mo iti babay anang isukatam kanyak. Katsapay la ko mataag na na yun ti ragsakyo. Lipatan nak. Talipatan kamatan.